Zovem se Milena, imam 40 godina i živim u mirnom i lepom Kruševcu. Oduvek sam verovala da život nije samo niz događaja koje prolazimo, već niz trenutaka koje delimo sa ljudima koji nam zaista znače. Za mene su to male stvari, iskren osmeh, pogled koji govori više od 1000 reči, nežan dodir ruke kada to najmanje očekuješ. U ljubavi tražim dubinu, poštovanje i toplinu, ali i iskrenost koja se ne krije iza površnih fraza. Volim mirne večeri kod kuće, ali i spontane šetnje prirodom, izlete i putovanja kada osjetim da mi duša traži novu priču i pogled. Knjige i muzika su moja svakodnevna inspiracija, ali ništa ne može da zameni iskren razgovor sa pravom osobom koja ume da sluša, ali i da deli svoje misli i osjećanje. Smatram da su otvorenost i iskrenost temelj svake veze, i zato tražim muškarca koji je spreman da se poveže, da zajedno gradimo priče koje će nas osnažiti i uveseliti. Ne tražim savršenog čoveka, jer verujem da savršenstvo leži u prihvatanju tuđih nesavršenosti. Želim nekoga ko je emotivno zreo, pouzdan i ko ume da se smeje čak i u trenucima kada život nije jednostavan. Važno mi je da postoji poverenje, da možemo razgovarati o svemu i da se međusobno podržavamo. U slobodno vreme volim da kuvam, da probam nove recepte i da istražujem ukuse i mirise koji nas vraćaju u detinjstvo ili uspomene koje nas greju. Također volim sport, šetnje, vožnju bicikla ili lagano vežbanje. Najviše od svega cenim ljude i prave kontakte, iskrene veze i trenutke koji ostaju u sećanju, a ne prolaze nezapaženo. Verujem u male gestove koji čine veliku razliku. Poruka ujutru koja te nasmeje, kafa zajedno na terasi dok svet još spava, zagrljaj koji vraća mir u dušu. Želim muškarca koji ume da uživa u jednostavnim stvarima, ali i da zajedno sanjamo velike snove. Ljubav za mene znači partnerstvo, podršku i razumevanje, ali i strast i spontanu radost života. Ako veruješ u pravu ljubav, ako želiš nekoga sa kim možeš deliti i tihe i bučne trenutke života, ako želiš da zajedno gradimo vezu u kojoj se poštujemo i rastemo, volela bih da se upoznamo. Život je prekratak da bismo ga proveli sami, i verujem da postoji muškarac koji je spreman da sa mnom podeli radost i izazove svakog dana. Ne žurim, ne tražim površne avanture. Tražim istinsku povezanost, nekoga ko će biti moj partner u pravom smislu te reči, ko će znati da ljubav nije samo osjećaj, već i izbor, trud i pažnje. Ako si spreman da upoznaš Milenu, nekoga ko voli život, smeh i iskrene razgovore, piši mi. Možda zajedno otkrijemo koliko može biti lepo kada dvoje ljudi stvarno žele jedno drugo pored sebe. Verujem da prava ljubav menja život i da nikada nije kasno da pronađemo nekoga sa kim želimo da delimo sve uspone i padove. Zato ako osjećaš da bi mogao biti ta osoba, ne oklevaj da se javiš. Možda baš ovaj kontakt bude početak nečega što će nas oboje ispuniti više nego što smo ikada očekivali. Zovem se Milena, imam 40 godina i živim u mirnom i lepom Kruševcu. Oduvek sam verovala da život nije samo niz događaja koje prolazimo, već niz trenutaka koje delimo sa ljudima koji nam zaista znače. Za mene su to male stvari, iskren osmeh, pogled koji govori više od 1000 reči, nežan dodir ruke kada to najmanje očekuješ. U ljubavi tražim dubinu, poštovanje i toplinu, ali i iskrenost koja se ne krije iza površnih fraza. Volim mirne večeri kod kuće, ali i spontane šetnje prirodom, izlete i putovanja kada osjetim da mi duša traži novu priču i pogled. Knjige i muzika su moja svakodnevna inspiracija, ali ništa ne može da zameni iskren razgovor sa pravom osobom koja ume da sluša, ali i da deli svoje misli i osjećanje. Smatram da su otvorenost i iskrenost temelj svake veze, i zato tražim muškarca koji je spreman da se poveže, da zajedno gradimo priče koje će nas osnažiti i uveseliti. Ne tražim savršenog čoveka, jer verujem da savršenstvo leži u prihvatanju tuđih nesavršenosti. Želim nekoga ko je emotivno zreo, pouzdan i ko ume da se smeje čak i u trenucima kada život nije jednostavan. Važno mi je da postoji poverenje, da možemo razgovarati o svemu i da se međusobno podržavamo. U slobodno vreme volim da kuvam, da probam nove recepte i da istražujem ukuse i mirise koji nas vraćaju u detinjstvo ili uspomene koje nas greju. Također volim sport, šetnje, vožnju bicikla ili lagano vežbanje. Najviše od svega cenim ljude i prave kontakte, iskrene veze i trenutke koji ostaju u sećanju, a ne prolaze nezapaženo.
Verujem u male gestove koji čine veliku razliku. Poruka ujutru koja te nasmeje, kafa zajedno na terasi dok svet još spava, zagrljaj koji vraća mir u dušu. Želim muškarca koji ume da uživa u jednostavnim stvarima, ali i da zajedno sanjamo velike snove. Ljubav za mene znači partnerstvo, podršku i razumevanje, ali i strast i spontanu radost života. Bez maski, bez potrebe da se glumi ili skriva ono što osjećaš. Verujem da prava ljubav daje slobodu, a ne ograničenja, i da partneri treba da budu jedno drugome i oslonac i inspiracija. Želim muškarca koji ume da prepozna lepotu u jednostavnim stvarima, u jutarnjoj tišini dok pijemo kafu, u večernjoj šetnji kad se grad umiri, u zajedničkom smehu zbog neke sitnice koju samo mi razumemo. Ne treba mi neko ko će pokušavati da impresionira materijalnim stvarima, već neko ko će me osvojiti pažnjom, toplinom i razumevanjem. Volim da učim nove stvari i da zajedno sa partnerom otkrivam nove doživljaje. To može biti putovanje u drugi grad, planinarenje ili čak kuvanje jela koje nikada ranije nismo probali. Verujem da zajedničke aktivnosti grade čvrstu vezu, jer nam daju uspomene i trenutke o kojima možemo pričati godinama kasnije. Također, cenim iskrenost i otvorenost. Verujem da su razgovori i o lepim i o teškim stvarima ključ svake stabilne veze. Ne plašim se da podelim svoja osjećanja, strahove i snove i želim muškarca koji će umeti isto. Za mene, prava bliskost se ne meri brojem poruka tokom dana, već dubinom povezanosti koju osjećamo čak i kada nismo fizički zajedno. Uverena sam da je život lepši kada ga deliš sa osobom koja te razume i podržava. Kada znaš da te neko čeka kod kuće, da ti je neko misao prespavanja i prva misao kada se probudiš. Kada znaš da postoji neko kome možeš verovati, osloniti se i sa kim možeš graditi planove za budućnost. Ako veruješ u pravu ljubav, ako želiš nekoga sa kim možeš deliti i tihe i bučne trenutke života, ako želiš da zajedno gradimo vezu u kojoj se poštujemo i rastemo, volela bih da se upoznamo. Život je prekratak da bismo ga proveli sami i verujem da postoji muškarac koji je spreman da sa mnom podeli radost i izazove svakog dana. Ne žurim, ne tražim površne avanture. Tražim istinsku povezanost, nekoga ko će biti moj partner u pravom smislu te reči, ko će znati da ljubav nije samo osjećaj, već i izbor, trud i pažnje. Ako si spreman da upoznaš Milenu, nekoga ko voli život, smeh i iskrene razgovore, piši mi. Možda zajedno otkrijemo koliko može biti lepo kada dvoje ljudi stvarno žele jedno drugo pored sebe. Verujem da prava ljubav menja život i da nikada nije kasno da pronađemo nekoga sa kim želimo da delimo sve uspone i padove. Zato ako osjećaš da bi mogao biti ta osoba, ne oklevaj da se javiš. Možda baš ovaj kontakt bude početak nečega što će nas oboje ispuniti više nego što smo ikada očekivali.